dusoma umurongo wonyine turaganira umwanya utari munini. Bakorinto ba mbere ibice 13 umurongo wa 4. Bakorinto ba mbere ibice 13 umurongo wa 4. Ijambo ry'Imana rivuga ngo urukundo rurihangana rukagira neza, urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza. Amen. Nishimiye ko mugoroba ko tuganira ijambo ry'Imana umwanya mutoya ko twaganiriye ibintu byinshi kuva tugeze hano, ariko nishimiye ko uyu mugoroba tuganira iminota 20 cyangwa 30 tuganira ijambo ry'Imana twahaye tuvuga ngo ibimenyetso bitatu biranga umuntu ufite urukundo. Ibimenyetso bitatu biranga umuntu ufite urukundo. Amen. Haleluya. Ibimenyetso bitatu biranga umuntu ufite, bibwire mugenzi wawe tugiye kwiga ibimenyetso bitatu bifite biranga umuntu ufite urukundo. Umusubiremo neza. Ibimenyetso bitatu biranga umuntu ufite urukundo. Mbere yuko tuganira ibyo bimenyetso bitatu, nagira ngo mbibutse ko urukundo ari Kristo umwana w'Imana. Kandi urugero rwiza umuntu yo kwigiraho urukundo ni ukwigira kuri Yesu. Hari abantu benshi bakundana, hari abantu benshi bakunze, hari abantu benshi bazakunda, ariko nanone bose urukundo ni Kristo umwana w'Imana. Niba Yesu Kristo yaraje gukunda babi, ni ukuvuga ngo niwe mwarimu w'urukundo wuzuye. Kuko abantu bagaragaza gukunda bakunditse, ariko Kristo yaje gukunda badakunditse. Bityo ngo umwarimu mwiza ari intangarugero nziza y'urukundo rwuzuye. Kandi Bibiliya iravuga ngo muri Yohana iravuga ngo umuntu naba umunyakinyoma kureza abandi bantu mu isi, kugira ngo uzamenye umuntu uzi kubesha kurusha abandi, ngo ni umuntu uzavuga ko akunda Imana atarabonesha amaso, hanyuma akanga mwene se baturanye. Uwo nguwo aba ari adimini w'ikinyoma, aba ari shefu we perezida w'abanyabinyoma. Uburyo bwo kumenya umuntu uyoboye imbuga zose z'ikinyoma ni umuntu uvuga ko akunda Imana atarigera abona, ariko akanga mwene se baturanye. Nta wundi mubesha ukeneye uzubesha kurenza abandi bantu bose uzi baza babesha, kurenza umuntu uzuvuga ko akunda Imana cyane ariko yanga abantu. Nta bundi buryo ushobora gutekereza ko umuntu azabesha cyane ko ari umunyakinyoma, ko yanga Imana, ko kureba umuntu uvuga ko akunda Imana ariko akanga. Urukundo ni Kristo umwana w'Imana. Iyo Yesu yinjiye mu buzima bw'umuntu, icyo cyitwa urukundo, yica urwango. Ku buryo niyo imbere yawe hori umuntu wanditse unanirwa kumwanga kubera ko urwango warupfushije. Kandi urukundo ni umwarimu. Amen. Haleluya. Urukundo ni umwarimu. Habe na mayibobo yakunze, mayibobo ifite nka fiyanse. Igiye guhura n'uwo fiyanse, icya mbere ntiyo umwiba, icya kabiri ntiyo mukubita, kandi icya gatatu ntizi muvugira ku ijwi ryo hejuru, zishika yitonze ukavuga neza kubera ko yahuye n'umuntu ikunda. Ni ukuvuga ngo urukundo ni imbaraga zishobora kwinjira mu buzima bw'umuntu usa naho atagira urukundo, bigatangira kumwigisha guca bugufi no gukunda no kugira isuku no kuvuga neza no kwikuramo ubujura. Ahubwo abantu bibye fiyanse wa mayibobo isanga ya fiyanse ngo bakwita abantu bibye. Urukundo ni imbaraga zitobesha bihuta, ni imbaraga zitanga isuku ku banyarucafu, ni imbaraga zitanga kuvuga neza ku bazi kuvuga nabi, ni imbaraga zisanga kwitondesha abantu bihuta, ni imbaraga y'Imana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Urukundo ruvuga ko yashenjaguwe ubwanjye, urukundo ruvuga ko Yesu yabijije, urukundo ruvuga ko yashenjaguwe ubwanjye, urukundo ruvuga ko Yesu yabijije. Amen. Haleluya. Hari ndirimbo iri kumfasha muri iyi minsi y'igisubizo ivuga ngo heri taifa ambalo Bwana Mungu waona watu uliolichagua kuwa urithi wake, ana mioyo yetu itafurahia kuwa
ulichagua kuwa mrithi wake, ili taifa ambalo Bwana Mungu waona watu uliowachagua kuwa mrithi wake, maana mioyo yetu itafurahia kuwa tumelitumaini jina lako. Amen. Amen. Ndo zako koko piwe zamula yo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Taifa ambalo Kristo amelichagua kuwa urithi wake, haikushanga Uwiteka yitoranyirije kuba ubwoko bwe. Haleluya. Haleluya. Ibimenyetso rero bitatu biranga umuntu ufite urukundo. Icyabe Paulo yananiwe gutanga ubusobanuro hejuru y'urukundo kubera uburyo buremereye, yigisha Abikorino ababwira ngo shibura umurongo wa mbere kuri 13 baravuga ngo nubwo navuga indimi nk'iz'abamarayika, kavuga indimi zimeze nk'iz'abantu, ndafite urukundo ntacyo naba ndico. Ku murongo wa 4 rero ikimenyetso cya mbere kiranga umuntu ufite urukundo ni ukwihangana. Amen. Haleluya. Ikimenyetso cya mbere kiranga umuntu ufite urukundo ni ukwihangana. Kwihangana ni magambo abiri. Kwihangana ni ikibanza umuntu ahagararamo akagihagararamo anezerewe, ategerereje uwo yihanganira ko azohinduka akamusanga anezerewe. Kwihangana ni ikibanza umuntu ahagararamo anezerewe, ategereje uwo yihanganiye ko azohindukira akamusanga mu munezero. Kwihangana ni ikibanza umuntu ahagararamo ategereje uwo yihanganiye ko azohindukira akamusanga anezerewe. Ni umugore wihanganiye umugabo kubera kunywa itabi, agategereza ifiniti ya nyuma azonywa kugeza aretse itabi akamusanga mu munezero, agakomeza kunezerana. Ko kwihangana. Tugambane? Kwihangana ni kibanza, ni pale, ni kesipase, nisi Imana iheza abana bayo ngo bahagarare banezerewe, bategereje abo bihanganiye ko bazohindukira kandi bakabasanga mu munezero kugira ngo bakomezanye umunezero. Kwihangana. Cya kabiri, kwihangana ni ukuguma uko wari uri imbere y'uko ugira uwo wihanganira wakugiriye nabi. Mvuga ngo amen. Bwana Yesu asifiwe. Mvuga ngo amen. Kandi we barasifiwe. Sema haleluya. Kwihangana ni ukuguma kwa kundi wari umeze mbere y'uko uwakugiriye nabi wagusabye kwihanganira atarakubwira kwa kundi kwatumye urakara. Kwihangana. Donc, ningu umuntu wari umusisikari. Sikari murayizi. Ikirato kugira amenyo munsi bakunda kwambara n'abakinnyi ba football cyangwa n'abandi sportif. Nukuguma kwa kundi wari umeze mbere yuko wamuje ukandagiye sikari, ukaguma kwa kundi wari umeze mbere atarakukandagiye. Uko kwihangana. Amen. Kwihangana. Impamvu dukwiye kwihangana nuko buri muntu wese yihanganira. Impamvu ituma wihangana nuko nawe wihanganira. Utibuta nta muntu ushoboye byose. Umuntu ushoboye byose ntagira uti. Umuntu ushoboye Icyongereza, imvugo zo muri Irene, imvugo z'Ibeni. Uzi gukina kabumbu akaba perezida wa Mutualité, akaba pasiteri, akamenya na kaci, akamenya no gutwara indege, akamenya no gukina tennis na volleyball no kunyerera ku musenyi. Ntagira uti. Umuntu ushoboye byose ntagira uti. Kubera ko udashoboye byose, ahandi udashoboye ugafite intege kandi bahahagaze kugeza naho bashoboye kugira ngo tukomeze tubane neza. Kandi utashobora tuba kwihanganya kugeza upfuye uzoguherekeze neza. Impamvu kwiye kwihanganira abandi nuko hari aho unanirwa kandi amunanirwa turasabwa kuko kwihanganira. Kuba rero udashoboye byose, naje ndashoboye byose, wihanganira aho udashoboye, naje kwihanganira aho udashoboye, hanyuma udashoboye duse naho tubashobojwe kubera kwihanganira.
kwihanganirana hanyuma tubone uko tubana neza. Heri taifa nalo Bwana Mungu waona watu tuliolichagua kuwa urithi wake, maana moyo yetu itafurahia kuwa tumelitumaini jina lako. Heri taifa nalo Bwana Mungu waona uliolichagua kuwa urithi wake, maana mioyo yetu itafurahia kuwa tumelitumaini jina lako zuri. Heri taifa ambalo Bwana Mungu waona watu abagore bihanganira abagabo. Abagore bihanganire, hanyuma abagabo nabo bihanganire, abana bihanganira ababyeyi nabo bihanganire, abapasiteri bihanganira abayumbe bihanganira abagore, cyane cyane abayumbe bihanganira abakecuru. Abayumbe cyane bihanganira abakecuru. Abayumbe bihanganire abakecuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ana abagabo bazakwita abagore ngo yatinze guteka, kandi nawe yatinze gusaba ifaranga zo guhaha, akajana momo yatari ngoro bose batatetse, kandi yajana ikofi, yajana ifaranga zose zo mu nzu. Ngo se uko atinze guteka natekesha giki ifaranga wasitwaye. Kandi nabwiza ukuri mu itangiriro haravuga ngo uyu mugore wazitwa umugore kuko yakuwe muke. Uyu ngo ni igufwa ryo mu magufa yanjye, nakara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe. None uzantangara usize satani yo kugwaza amapepo, niyo mpamvu yonyine tumukubita umugore wawe yonyine. Jembanye gusa n'umugore imyaka 4 aracyari kare, sinamubwira nabi, kubera nanjye nzi ko adashoboye byose. Amen. Ntushobora kubwira ko umugore nabi uzagenda kumusitari kagira amahirwe abiri. Ntushobora. Amen. Haleluya. Uko ubishobora gute? Woshobora kubwira umugore watwise amezi 9 akabyara ukaza kureba umwana yamaze kuvuka. Woshobora gute kurengera ugushikisha umukwite? Kese apepe yagufasha. Ako ni muzima. Amen. Amen. Kweli ishakuta naravuga ngo nguoni kubaje mu magufa yanje akona akarako mara yanjye zikugore kuko yakuwe. Uvuga ngo umuntu akwisungura gihe bakubise. Abafashe kubita hanyuma ngo afate hano kunda ye asaturemo akuramo mara yiwe ayashira imbere afate ingoni atagiye kuyakubita. Cyangwa afate kubita akene hano ku murundi akureho uruhu narangiza akuremo igufwa arishira imbere afate ingoni atagiye kuko ni igufwa ryo mu magufa yawe nakara ko mara yawe ushobora gute gufata igufwa ryo mu magufa yawe umekubita mbere tukwaye kuko umuntu ukwaye wowe kwigirira nabi kuko gukubita umugore no kwigirira nabi. Heri taifa la Bwana Mungu waona watu uliolichagua kuwa urithi wake, maana mioyo yetu itafurahia kuwa tumaini jina lako. Amen. Twihanganirane. Bwira mugenzi wawe unyihanganire papa. Mubwire neza uri inyuma. Umubwire wa kwihanganira nawe uramwihanganire.
nta bushobozi byose. Kwihana ni imbuto y'umwuka wera. Kwihana ni imbuto y'umwuka wera. Kwihana ni imbuto y'umwuka wera. Nta mwuka wera, nta mwuka wera wo kwinjira mu buzima bw'umuntu, uwo muntu azonanirwe kwihana. Amen. Tubona izi mesaje uzari guseza bagenzi bawe ukura kwihana. Tuzubona izi mesaje hari abantu ashobora kugukopa MTN kandi MTN si mwene wawe ngo atabaziranye ariko ushobora gukopa amayinite kugira ngo ahamagare kubera intumbi yamenye ahamagare umuturanyi amayinite nashira ahita ate unawe kuna ukorera na kopse ukuba makumyabiri atarashi kugira ngo aguma avuge mugenzi we nabi gusa ariko makuru ari n'ubundi imvugo itanga kumeze neza nta video busharinga tuvuye hano ariko ntagira umuntu uvuga akavuga nka nabi kuko bigatse kamavuga ngo toka uravuga ngo baramagashari mu binya bagaheze papa regent ahita kagegena ahita shamuka ngo mugaseka agafite amenyo hanyuma kube abantu bakeneye gushara ibi usha gushara ibishisi. Amen. Haleluya. Amagambo yose nizo tuvugira hano araza kusinga gusaba ikintu kimwe niba ikintu kimwe kigose icyo dutaha utagutaha ni byiza muri byinshi bikeya byabaye. Amen. Kwihangana ni imbuto y'umwuka wera. Tumenye cyane cyane mu rukundo no kwihangana. Amen. Munaza ko kwihangana mugenzi we mutwaye umutwaro ngo baragimbana muri daily event igihe bigaga akazayimishije muri daily event umutwaro sikayimishije bikari wewe wani dusohoka mu ndebe yo mutwaro yego ni yabize cyane nagende kumana ubutaka umunezero baba wanezero watwara ubana Amen. Tumeto cyane no kwihangana. Tumeto cyane bigirana umuntu ufite urukundo no kugira neza. Amen. Haleluya. Ubivura abari bareza uruwo shina wekure imfuzi n'abakazi uruwo ushina ubivura abari bareza uruwo ushina wekure imfuzi n'abakazi uruwo ushina tugire neza kandi kugira neza no kugira umutima witeguye kugirira neza abafite isura yo kugirirwa neza no kugirira neza abafite isura idakwiye kugirirwa neza. Hari umuntu ubona ukabona ntakwiriye ibyiza, hari umuntu ubona ukabona tuwamurira gusefu ariko uburyo bwiza bwo kumurira gusefu ni ukwimuriraho mbere y'uko agira isura yo kurirwa gusefu kugira ngo igende kigera bizokorohera kwimuriraho. Bwana Yesu asifiwe sana. Abaje ugero rutoya. Nta muntu urabona, nta uranyura bubaka inzu. Uzuba mu Rwanda bakwisemo. Hamwe n'amahema n'ibiti n'amasashe n'ibiki. Bazayi kwita amahema bagufite ibiti bagufite ubwondo wanyura tubabarira ifoto. Watembera ugasanga bahagize banki cyangwa bakagira hoteli ugasanga hari umupolisi wirinze kugira ngo uzohifotoreze ni ukuri ifaranga. Akundi Imana iza yubaka abantu ikabibashizeho amahema n'ibiti n'ibisharangima noneho Imana ikaja muri Dubai yayo mu ijuru ikaza kuzana ibirahuri ikazikuraho ishashi imwe igashiraho ikirahure kimwe ikamukuraho isashi imwe igashiraho ikirahure. Umuntu waza kuriraho serufi Imana itaramukuraho amasashi kubera ko ari kumwubaka Imana nimuzuzi kuye ibikoresho zayo Dubai yo mu ijuru bizokugora kwanya serufi kuko uzomwandikira muri umwanya wo gusubiza kubera ko atagize nabi kubera akazi kenshi afite. Umuvuga amen. Kandi babwire bene data bagira inama nakubwira inama kudasuzugura umuntu kubera habe na
nani yakeneye agakobwa k'akanyagara urabishamba uzirinda gusuzuma umuntu habe n'inama ntarazi k'umuti wiwe ubitse mu gakobwa zonyaga n'abantu umugaba w'ingabo uwiteka yakuzayo kunesha Siriya umugaba w'ingabo wari ufite accessibility kuvurirwa ku bitaro bya mbere mu gihugu no guhabwa transfer n'igihugu akakuguriza mu kindi gihugu cyose akeneye mu isi kubera position yari afite muri leta ariko byose bizabuza umuti Imana ifata umuti iwubika mu muntu batigeze batekereza hanyuma Imana ibabarira kugambanyagayo ikintu cyakutana n'agakoko tikana kagambana kuko kugambana no kuvuga ukuri kure yaho gukenewe karagaruka kagere muri salo karavuga ngo sinzona kuvuga ibibemeza databuja nagiye kuhaha ibitoryi zobivugira hano muri salo kugira ngo muheze umuti nta mpamvu yo kuja kuvura umurwaza kandi umurwayi ahari uburyo bwiza bwo kuvura umurwayi no kumuvura apana kuvura umurwaza kuko iyo uvuye umurwaza bagombaga kuvura umurwayi uzubagwaza ko mugatambikura akari hamwe vuga amen Bwana Yesu asifiwe umuntu azamenya ngo wowe witwa nde papa Patrick Moise azamenya ngo Patrick yibise imbaraga akubwira Patrick ati Patrick uzawiba ihano agahita abwira umugabo witwa agahita abwira gukora Imana utubona gukora ukubwira Patrick yaribye Patrick bikora Imana si bagombaga kubwira bagombaga kubwira Patrick ko Patrick niwe wibye kugira ngo yihane ariko iyo bakubwiye ngo mbikira ariko bagakora ko Patrick azayiba uzi icyo bakubwira bakubwiye ngo ntiza umutima ushinguremo umuntu umutima uhinduke moro nubona amatwi yawe yateze umuntu ugiye kukubwira mugenzi wawe nabi abakubwiye ngo ntiza uwo mutima mbikemo umuntu mubi mbikemo umurambo mbikemo umuntu mbikemo ica ntiza uwo mutima wawe umuryamishemo hanyuma nigendere ugasigarana umuntu wamukujyanishemo yatashe vuze gute amen haleluya Bwana Yesu asifiwe Imana izikora ku buryo izizamura ubwana bw'umukobwa bw'ubunyagana ikabuhuza n'abananani ikabuhuza n'abakomeye babwiza ukuri umuntu wese abasubiye waba Esiteri ataraba umwamikazi kubera ubupfubyi n'ubuzima bubi yari afite yari acumbitse natekereza ko zihinduka ikibambazi kizobuza urupfu rw'abayuda bose hanyuma ngo bari guhagarara hagati y'urupfu urupfu rubure kubera ko afite pozisiyo imeze neza birashoboka ko bamusanganaga ijwi rimwe yamesaga nijoro mu gitondo akazi gufata yari kasi ko ritaruma neza ku kago hanyuma akaryambara akaja ku kazi akaja ku ishuri ariko umunsi umwe Imana ari kumwubaka bukebuke gakura ihema gashiraho ikirahure kimwe gakuraho gashiraho vitre gashiraho ikirahure kirabagirana wowe umunsi umwe bati hari defile bati naho ufite ukotoro n'igiti kirekire kimeze nabi fa kwisiga hanyuma dusenge turebe ko bizotambuka ngo basenge abandi bakobwa igihe Esiteri basenga abandi bakobwa bariko bitukuza iminwa hanyuma abitukuza iminwa n'undi bagiye gusenga yitukuza imbere y'Imana abindi bitukuza imbere y'abantu uwitukuje imbere y'Imana aratambuka kubera ko uyu muntu witukuje imbere y'Imana n'imbere y'abantu abatukura uburyo bwiza bwo kugira ubwiza ni ukugira ubwiza imbere y'Imana iyo wagize ubwiza imbere y'Imana Imana irabikora ikakwambika ubwiza imbere y'abantu nushaka uburyo bwo kwibura kwishakisha ukibura no kwishakisha igisubizo ariko uburyo bwo kubona igisubizo kirangiza ni gushaka igisubizo cy'Imana ushakaho hanyuma n'icyaho ukibonera mu cy'Imana amen nta muntu n'umwe uzibura wishakishije mu Mana niba ukeneye kumenya intego yawe niba ukeneye kugera kuri success banza ukontakte Imana yakuremye n'iki n'izi impamvu yakuremye nubona Imana izokubwira icyo yakuremeye kandi uzohita umenya icyo wari ukeneye abigishwa babwiye Yesu kuti baramubwiye ngo tubigishe gusenga kuko hari n'abana yigishwa yo gusenga hanyuma arababwira ngo musa gusenga muzavuga ngo data wa twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe buze ibyo ushaka aba ari byo uzi impamvu bavuze gutyo impamvu Yesu yabigisha gutyo yari azi ko rimwe na rimwe bazoshaka ibyo badashaka ariko uburyo bwiza bwo kumenya ibyo bashaka ni ukubwira Imana ngo Mana tubwire ibyo ushaka kuri twe hanyuma tugahita tumenya ibyo dushaka natwe
turi kumwe amen uzoyoba intego igihe cyose uzishakiriza mu intego Imana yakuremye n'izi intego yawe kandi nutabura icyo Imana yakuremeye uzahita witahura nawe amen neza baba uko makuru ameze wowe witwaje uzugamba tukazuba kuri kureya ukenewe ukazuvura abarwaza kandi abarwayi bahari amen turi kumwe tuzamure turebe sema haleluya kimenyetso cya kabiri ni ukugira neza wite kubwira neza abantu bose wite kubwira neza abantu bose kuko bajya basuzuguye hari igihe Imana ibabikamo igisubizo cyawe hari igihe uzobakenera kubera ko uyu munsi bagifite ipataro imwe tuzubegere hari igihe Imana izakuzako winjira mu wiwe ugasanga porte matibariya igera hari yuzuye amapataro agezwe atari amapataro amubereye agezwe uwo kwifuza wakukubiye wamagaye mukuru wawe uri muri Canada arakuburoka gushyira muri blacklist icyanyuma iramubona ufite urukundo hanyuma nari namushyize tugomba yarambwiye ngo wakunda ko nigisha ushaka uzwigisha neza maze ikibazo ubona ko uzusiri nagahise gusaye ko kwigisha atari wowe wakundaye n'igisimba si wowe wakita reka mbivange kuko n'ubundi sije mfura cyane kurusha Dawudi wabizi nyagaruha ipatari gavamo nije ubwe kubwira umugabo mugabo amen pandisha mikono sama tumenyeza saka tukira ngo mufite urukundo nukuba umutima utagisha kuba umutima utagisha ishari ni ukubaho bitandukanye n'uko umutima wawe uri ishari ni ukubaho bitandukanye n'uko umutima wawe uri ni ukwidekonekita ku mutima ni ukwideburaje ni ugufata umutima wawe ukawushyira hariya hanyuma nawe ukaja hano umutima wawe ukaba wawuseka isura yawe ukijimye ni umutima wijimye akanwa gaseka ishari amen ishari ni ukubaho ubuzima butishimiye icyiza cyageze kuri mugenzi wawe ishari ni ukubaho ubuzima utishimiye icyiza cyageze kuri mugenzi wawe Adamu akamujua mkewe naye akapata mimba akamzaa Kaini akasema nimepata mtoto mwanaume kwa Bwana kandi gusaba y'amagisha kwereka Imana yemeye ituro rye mugenzi wiwe kandi Satani ni bikenge n'ubu karabikora ku buryo buri rubuga rwa WhatsApp igira Kaini wawe utaza wishimira ko byiza byabereye kuri kwa rubu urubuga rwo maso bagomba kugira Kaini urubuga rwo kwa sokuru bagire Kaini rwo kwa sokuruza bagire Kaini rwa mituwalite bagire Kaini niba kozi faranga zikiri umugabo y'amagambo se kwibiri yo zahireye yewe kugire gutemba amen kandi bityo nazo nabwira ubuzima bw'umugabo witwa Yosefu usikintu papa usikintu Yosefu bakubera bamujije nuko yarose siko kuri tusoma video tugire gusa ikubwirana natsoze mbesinde ubwe haleluya umva shikwanze ikintu ngo Yosefu ngo bamujije bakuru biwe baramubwiye ngo tumuhaho urota neza kandi wowe niwe mukuru n'avutwabwa none hari umuntu wabapanga ukuntu arota kuko hari umuntu wababotse ndarota kuzima hari n'ubwo wipanga ati wabibona wopanga kukurika ugahita urota waguye mu mwobo ariko ngo umuhungu usanga yararose ntiyabipanze ntiyabitekereje inzozi zazanga ziza gusa mu kajagari zimwe ntunazisobanukiwe ariko ngo aroko bagatera ndarose barabatoye turarutana kandi cyari yabipanze n'ibintu bizizanye wamagwe tumukwishe biki wamapanga ngaje kwagaburira bamamutanga amatagazi wabo ubwo kwa Yosefu bari bazi ko Yosefu yapfuye kandi ahari bamushira mu cyobo bamukuramo baramubitse baramushinguye bamukuyemo baramugurishije yabaye mwiza iriya
ubwiza bw'iyoboba butuma bamwifuza, ngo bamare kumwifuza bamukuramo, bashaka kumufata ku ngufu ngo birangize kunanirana, bamushyira muri gereza, ngo ave muri gereza aba umwami. Bamare kuba umwami afata abakuru biwe abazana ibwami, atabajanye muri cya cyobo, atabishe nk'uko bamwishe, atabagurishije badahindutse abajana bacakara kwa Potifari, atabajanye ngo babifuza bafate ku ngufu cyangwa ngo babajane muri gereza wazobone kumusanga. Yanya bakuririya yamabaheza gushe n'inyuturamo y'abana b'Imana sinabi bakubiriye n'ukubagirira neza n'ubwo bakubiriye nabi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Yosefu yakuye ari mwisezerano, ariko ntigamushije kwagera kwisezerano. Niba ufite isezerano ry'Imana wiyagame, reka gutsika intege n'ukuri zasohora. Dore Imana ntibasha kandi ntivuguruza, ibyo yavuze byose izabisohoza. Niba ufite isezerano ry'Imana wiyagame, reka gutsika intege n'ukuri zasohora. Dore Imana ikoze amashyi ntivuguruza, ibyo yavuze byose izabisohoza. Niba ufite waduke turirimba twasoje, waduke tsika intege n'ukuri zasohora. Dore Abire